agus fáilte a bheis go SpeakGaelic. Cimar a háis a bhcharstin. A bhfuil si bh ferach cén go bhfuil i Gaelic acah a fás na seair. Getting better. Ha min dáchas go bhfuil. Agus ha a napperst a fás na seair gam horst go cuspid a phrògraim. Leigheas, cure, remedy or medicine. Leigheas. Agus mar is dógá ha siamach go lacam a ha céilte dhís. Channu dhích mudd rí ualbach. Getrich héit seo idir hengachuch, maar time and tide wait for no man. Channu dhích mudd rí ualbach. Agus channu dhích mudd rí clár groig SpeakGaelic na smoa. Na chaishin ymach, je ha gyfeidroin. Bí ar sgilin gramad a dullam fioas. Han y pilig yn y genw ffim agos ga cwydioch gus fain tron la. Ha Calum Maclean e hen a sidig bicin leish. Agus fersin súleile yn roi'r ilche an bruin. Chrom o fed ddiaf tîn chwn y seo. Chad a chwyd I cas yn bruin hospital ach dad a lwcyd me hint mo fred. Anis as yn gyma fforstanach cynnych ag di che a rwcwch an yn sasin gan fach go Gaelic sy'n tiolbach ach a ha yn diw filante, Suzie NicDhonnchaidh. Fal ti ge SpeakGaelic a hwsi, nes y rwcwch tu an yn sasin ach anis y bicing ein mar a han a fi moachal i'r Gaelic. Ban mar a hánig mé héin san healbach ac nuas gan yn sgéhanach leigheas Suire an thoiseach. Charomiach rhy blian na diag a gúis agus ban an nóir sin a húil na mí Gaelic sonna chiad uad. Agus a caiinim ba mi smynach a gyda canan áhain a bhainte agus ba mi díadach son bharrachd go dúnsach uch na déin. Agus tócalir sin, cur sonna bhai cho cwtmach ut gynúnsach tú I. Gefilante? Dus uit, ga niet meer beloch keitjach. Rutte kan goed tarinka gaan met jeen. Eis va jidach gaan met haring. Eis vaakemse rigadike junsachug. Eis gejarf se sin over. Ik woorsin gaan jellen skeehanach. As jij baas maher. Ik woors me heens maar vaher en noos soms gebrugo gadike junsachug. Je bent u als een koorka gevallen maar. Sé go a héine, agus chaimi an artscoil an post trí an thoiseach, agus bicin Gaelic dhéanasach agus nóir sin chaimi an thulmhór son bharrachd go dhéanú trobhéan na Gaelic. Agus ha íscin de churú rís na sgilin canan ag chun na híre go gopeth an an súl na Gaelic. An íse géin bicin man sin? Go a héin, well, fan a bami mu choig blian na diag agus, bami son operain an na television, agus va an rialtas econom, vad gur bharrachd ericitisteach go crúlug trobhéan na Gaelic, agus leis sin va codamachum an darut a dhéanú television agus Gaelic, agus chaibisteach son oper ag television grampian econom, agus program neach gynna van telefis, agus ban an nóir sin a háisich mé an an crúlug Gaelic, lefyd cwper ed telefis, agus chórsta fiorfarum ha caiinem. Agus Jane a scialachgan as eintiniche ró gopper? Ha mi smynach o gyda yn sgialdach ys eintiniche yn goprich mi, ban nyr y mi cwper Jorpa, agus ha caiinem chaisin gan Turk, gyda't ys Gaidhlig cri halafein ein as y Sgìre far yn rosin. Fa 3 miesyn ymwyr sin ys Gaidhlig cri halafein môr ein as y Sgìre. Agus chanig sin rhi tiolbach, ec nach ro dat yn bi. Va charach fiús jalan achge, wat de fydach an de tente. Agus ha caineach yn wat cho caineal, agus cho carstel. Agus a ganians nach rosien achge, wat hast de genu cwfban yn tigain. Agus ha caineam a fi clich le nian og, agus charoi ach, och mies yn diag. Agus via is a taring a machas as a scutal as a sgris as Jane a cri halafein agus va dúlach groi maraf ach vari agus va sé buai fór a ver a sgialvacha va sé narimsa. Mis mynach o gyrra sin an buai as mó yn a sgialvacha yn go prich mi. Agus éiscin do glóisiú a dheise hasain an dáhíle sa gá ach híliú I galoppa. Deach offer is this a bheith do chuis Gaelic a léigh trónúne sin?
Wel, tang dy Calum, son y sireadh sy'n Gaelic y BBC, von fa mi has dy genw písan nôr fa mi nam yn iach neach, hi is an y sasin, fa mi genw písan neach dy radio yn gael has, agos yn warsin yr chaim isteach yn y fynistralach, fa agos has, mi genw písan ys mwyn yn y mathynia, agos genw matiwrwch dy radio yn gael, agos cydyrwyd yn ela cydioch. Agos am i smwynioch o gyrra sy'n y hwgarm, mae Gaelic ych ymwneud dod. Wel, dathblydd dy hwsi, yw sy'n corym tuilioch bdyn i'r sy'n nas at sireadh as y phrògraim. Ach, rhan sy'n, Jimmy, tuilioch Gaelic i ywnsach ych. Stoch y gyfel Coinnichidh gyn dy ywns i sy'n roia my a dol am fios, improving or getting better. A dol am fios. Agus, deteriorating or getting worse. A dol am miset. A dol am miset. Gaelic has degrees of comparison that are very loosely similar to those in English, but they do differ. Let's take another example. My vis da rutagin gial, white, gial. If the colour of something is somewhat white, futie igol Sgìre, whiter. Sgìre, nio, hai a dol and gillet. Going in whiteness, or growing whiter and whiter. A dol and gillet. Gillet means a degree of whiteness. Jimmy, big, small, big. Bie a dol, nes lugge, smaller, nes lugge. Ach, sound a dol and lugget, going in smallness or getting ever smaller. A dol and lugget, evise. Lugget means a degree of smallness. Lorig I siv yn tuilioch eisiamplan yn y sio i'r yn lorig ac un. Nisje, ham sy'n sŵl eicher a horst i'r yn roi'r tro, thrw, tro, leis gyfele hoffemel gyhari an yn corwg me leas. By tro y sefachych a na achgolf. Mae'r eisiamplar trochrag, through pain. Trochrag. Le yn, nio i'r y cheoddish, yf sy'n tron. Tronchrag, through the pain. Tronchrag. Ach, mae fes sy'n y byddi'n idd crwhyn iwbara, plurals, ha sy'n y cleachgyg tronne. Mae'r eisiamplar tronne tŵl, through the holes. Tronne tŵl. Agus mi iddwch, fwt I sy'n tro a cheol ry Rogart yn persianta. Personal pronouns. A leihid me, u, agus sin, agus sif. Le fi cleachgyg mae'r eisiamplar me, ha sy'n y ffain troam. Va yn crag a dol troam. The pain was going through me. Va yn crag a dol troam. Agus mae'r hwrst mi, yf syf yn tuilioch eisiamplar i'r yn larig ac un. Nisje, sŵl I mi gyfel sy'n addi bic yn ffos. An yn cwdiach, Luke, agus Marshally. Ha seach gwn fawr fi ag dy fahar, Luke. Han y pilich yn y genw ffeim agus ga cwdiach ych gws fain tron y la. Niet ffeim yn grisiac, agus smag fel y wŵr yn ys fawr. Ach, a ffys ac am ys teitio yn ffews. Hwrs y dochter, reunion, grawn y misat y heiti. Se ti'n yswyrwch o hon yn Alzheimer's gyn hygu, agos chanawn y fain gan y heislan di hyn. Wydden yn chanio ffwr ac yn gyfylad chain. Ha cho crwy ar na cheldichen is ar na carrigen. Ha iats yn y ffigyn na bwy fo la gola agos y dotroch rach. Hannes crwy Margrietje. Chan het fforc mo fawr, gyfeirych o tîn. Ach, ha ffys agos ferach gyn ag maher is. Fa mi hyn sa hyn y brin ys yn grys ag na betraie. Fa dy fawr na cadl. A dahar y ffarwch gyn cho cyntoch gyfel eisiau ffalan agos gyfel eisiau dol tro agar. Fem y dy brin rys. Chanel am aga eintyn y fi y ffarwch gyn mwyswn. Chrym o fawr ddiaf tîn chwn y seo. Chadwch wedi cas yn brin hospital ach dad a rwgwyd me hyns mo frawr. Fa maher, smochgwch, sy gol, sy gich rwyd yn midys,
Rwyt nach dy rhain my far ddiaf. Cha fi mysio smwgych y goljoch ladr niwag i'ch rwyd yn milish na smw. Cha fi mi cwr cael jyn hwrs yn ymfrain. Geforst nog geromaherd troom tjoch. Van misseler fian jarak. Sin een over de wachter zo'n kloster in Spanje. Kom liesgal, Luke, ach, byd de waher y brinjar Brian gematriek, ni sy'n dy frar. She, na soakin na misje. Gras het tjouwach ach cheese jacken. Agus, wel, fysig is yn idr gyfod dy waher chotchain, fyr ag a tocal yi na fieke gia. Fysig je tachers, tach. Wel, gras in die vloe. She, story at the hen. Tiki mission, van mijn vraag de soikje, wel, wij zijn traumer in joch, agus, ga kusen en mis het. We boedig moor aan, agus, hukka gassen las. Daar ik. Hallo. Wat tar cocheeltje wie lees as a chorug. Nog ra. En de hoekschiv tra. A brien na tjeulighen hoorst marshally gan ra eetsen a dull trochraag. Going through pain or torment. A dull trochraag. Chlechgi kudjach tron la. During or through the day. Tron la. Agus an cólashiv fios agus miset. Vrien marshally me a braher. Agus hoorsti chaikusian miset. Things got worse. Chaikusian miset. Ach na betraias a chorug huk luk immerig I the vahed. I gra nach chechi fios. That she won't improve. Nach chechi fios. Agus chóil sin chéidir na haperston I Sherlam heen, huke a chasan leash. He got out of there. Literally, he took his legs with him. Huke a chasan leash. Nach sin bu páirstin chórig I bhíist. Agus Coinnichidh gan feisibh tar scríbhíonn dá chananach an láricacin. Ha sech gon vare wie ik de waar Luke. Han de pillig in de Jennifer agus ga kudjach gus fein tron la. Je het famous in Grishak, agus smaken wel een woord aan het vallen. Ach, af is ik hem, dat teetje in feus. Hoe ze dochter, reunie, graune missen te heetje. Siùsaidh NicDhonnchaidh han an Alzheimer's gyn hagu. Agus gaan aan de wijn gaan leigheas-snathaid heen. Waden en gaan je voorraken zijn gewillet chain. Ha chocruai na tjeulighen is na carrigen. Ha iets na fieken na buai wil la agus a dotro graag. Nach lig sinne nana lanische, agus nach eisne mach, ha Calum Maclean iddo vi rish. Jens is een bit gase gan roi heen fémach bicken leis. A little birdie told me he was in need of some healing. A channelis a version 4. Oh, Sinchif. I'm here to carry my stock. There's life in the old sock yet. Ach, Jay ille in you is too ergoorst, agus towel net de stock. Aye, I mean, haast je nu Joe aim, je ne skillen nie ons ik me aan een klasse koik. Mis niet gunnigie, garot de heur bulloch geneem. Agus, nie me laven, mis te haas ik me in turusse. Shorut mun kan ik me hennever. Snarling atte in droch halier. The long threads of the lazy tailor. Snarling atte in droch halier. A mi critch, gyda sin misha. By mi dyn yn rydbeg rac, nwyr y fies ac am ritosiachig y fwygal. Ach, nwyr ha chiad greim y golawn, by mi y socrachig. A sin na siar. Cha fi mort ac rish yn isha. Sin after je lees han een oppersnaid jose. Ach harutaun y vil leigheas-snathaid. Acupuncture. Leigheas-snathaid. Rut nach de hier me heen een rief. Kunnen ju. Gaan je lisam en bij me my graim gierig. Flat on my back.
bhruidhinn tíadach. No. Mo bhíal fua. Face down. Mo bhíal fua. Ach go bí Jé hachras. Ga bhí una gáil I dul nam bhruidhinn. Inside me, nam bhruidhinn. And I'm in dochas ciú. Ha mi tuil fer bhí rí leigheas-snathaid sin cóir fichit bliana, agus céime dhéanú an leigheas sínach. Agus le hínseach as a chumarich, cáilteach rúm hín, ha is gin bí mi hín is Alistair MacFúrn ré is dóil. Hello, Alistair. Hallo, Calum. Goodness a how. Chanil Sgìre Raoghard has you heen. Glíomh, thank God. Alistair, cimar a chud sé síálas leigheas-snathaid as a chéad amach. Well, van a visasan an Ellen Varshalach. A teacher akin of a garchekish moon, a hatchikin as a voik, a halak, as a halachid, agus kutchach fires and a vichekish gain, kemera chudu rish slanch gainye. Agus Jé chosánite mu leigheas-snathaid géibse. Well, Gaza she gevelu Gaelic rugudinye falé. Can gevel caun gorst orsas, caun gorst aramsa. Well, she dinye driftiche hunin. Doch as an arsinjoch could be the hun principal and own, ach geminitjoch be a rutbik driftiche. Nis je ha magúil an héin car an chaun no gorst in chéteach am a chutteach. Well, ha me doch as a trotus a stiach agus gís in de gostere. Gléimh. So an toshach an curu de garch an amach ordag shias agus put Sgìre Raoghard. Agus mar a hau héin jolach a tripla chaun an a hill. Da has in a kies again, gael an pisa an arda shaun supra spinatus lach. So femish in oprach gur sin. So shaun snahad. I dol a stay mar shit, ka haring garage, agus Sgìre gacumul visavalt. Hanelle dalaun gedoin. En ga 3. Cascador? Cascador? Okay, so be me closet, my shaw or some grash. Okay, and curu de garch and a macherius mar a rainule or da bu cascador. Agus ha mi gaviga closet, agus nistje put suas. Agus viege mi ri de gummel raas. Okay, cascador, et de hochged. Het eerst. Wow, Margarita, kunnen ze varken? Ha mi varken na slátere fin mi ra, na bhami na betraia. Okay, Margarita, we hebben het na het te maken is. Ja. Cholua sin. Cholua, gedere. A mi smúnsin go bhfuil súpulteach go bhealach gan stocha. Oh, ai. Ha mi varken múrige genisje rí lín lucht Alistair. Agus, fi mi ra gwyl mi garaf taingel, gyfil yn upper snatch yn yryd I cwtch cynile, yn atje fi yn yryd rwmse. Coch rechige. A mi smynach ag gyfil tawl sy'n chelen ishe. Joy, ha fys am Jim present I o'i gors ma chola bre. Stoch yn yryd. Stoche, Calum, stoche, agus na shit a fa inchinoch. Ha fisakin inish gre leigheas-snathaid. Acupuncture. Leigheas-snathaid. Agus hóla sin da apperst éimel for Calum. Bhruidhinn díadach. Flat on my back. Bhruidhinn díadach. Agus nuair a hiún da when he turned, mo bhíal fua. Face down. Mo bhíal fua. Snach héin a bheith ma jollaf a thuir céinneoda. Agus bhfuirtí sibh Calum MacIlleathain na mianán sóisialta agus éisteach rís SpeakGaelic Extra BBC Sounds. Ha chuma inise fáilte bheis a chud Suzie NicDhonnchaidh, agus a thusaí leis go raibh leigheas cuspad a phrògramsa ha usa an dríach a ha gomór chéilte rí sin, a níon se gain bicin me noparacha. Se chaplain a honum, agus ha mi cwpr an an hospital, cólarí Michael ed ochner chaplainin eile, agus bí sin a cwpr an an hospitalin beca agus móra an sireadh fifa. Sin rud a bhí sin a díanú, bhí sin a cwpr cólarí Íslandtíich agus an teoldaichin
agus loch goprach gus cúram agus taich spiritual a having de gúne. Nis bí cute gúne smúneachúg gyfil sinna cíalbach gymbí sinna bryn mi ein cúsin cocheltirí cretiu fat na húne, ach Chanir sin cutramach de chute gúne. Smar sin bí sinna bryn mun a rutan a ha cutramach gan a dúne a ha bíalúáin. Agus cibir a hána acu chun na hóplach sin? Nuair bha mí hias an na Dorset far an rámi na a vinisteir an na Néiclis, bha choramacham a gof isteach go ospital is a bhela mar chaplain gusúr hollach. Agus chorst an óper fiar farúm, agus ban an nóir sin a hánacha isteacharm go rámi féin na seorse choraman a bhí cúper cólarí dúne an na Néicing, nach rámi féin fat na húne mar vinisteir an na Néiclis, agus an nóir sin a chogúnmi go big ma bharrachd an óper a hasin an an ospital a dhéanú. Agus cibir a ha eithir gealbhaiste ma bhna bhí na de vinisteir? Wel, sa hier dáte ha mi cúper gan an NHS, von han NHS eniochúg go bhfuil cúram spiritual a cheart go cutramach de gúne a ha tsin sa ha cúram medicach mar esimpler. Agus ha toirt choram go a bhí brúnrí dúne a sa chéirsneach, nuair bha mí na a vinisteir an na Néiclis, bha mí déanú searadh sin, agus dul go cynniúin is eile mar a héalaíocht tú, a charrá iad de choram acham a bhí a sa chéirsneach na bha cáideacham, agus ha seo toirt a seirte choram a sin go, na a bheach sa cuiú. Upar go ma cudramach gin Jacob sa bí. Is it jalbachig, seo chéiste vis mi cúr ar a thula duine a ha túlóin ar SpeakGaelic, a bhfuil fachgónio apars Gaelic an a ha gomór a cóirse go dút. Agus carson? Fachgónionach a hacamsa, sé snacken darich. Ni sé chachéinich mi carsonna júnsich mi an fachgal a ha sin, ach son öfra chorgan, chórstarum, agus sé sin ungan hú nachgil Gaelic a hecyn duineacham. Chan je listen Kershawn a hooker sin ach ma ha mi geir fachgil Gaelic ra sé snacken darich a visse gra. Agus a míidir gé dé hánan snacken darich, ikels nach tuike hula duine sin. Sé woodpecker a han, agus geforstenach myrna bha sin fuideach an den Peterborough far an rá sin a fallaf bha taibí an agus bha sin na clointiad snacken darich, bha sin na clointiad snacken darich, smar sin bhruidhinn fachgil sin a chleachcúg le chéint. Ach, Chanam go ma trich go bhís féimil gain ach ha eice goú. Well, apar joachgol a sin agus taplet a húsi ar san ín se géin me nopper íangantach agad agus me de lia júnsachí. Nise, nach tar sinne súl eile maha ar páirstún chórug a chunnig sin na betraie itar Luke agus Marshallí. Chrom a bhad díomh tín chuna séo. Chad a chudí cas an brín ospital ach dat a luchig me híns mo bhráir. Van maher, smachguch, sa gáil, sa giche rutan mídis, rutan nach de me waar, díomh. Cha bhí mis smócaigh a gáildeach láidir nua giche rutan mílis na smú, cha bhí mi cur cáilte an heirse sin an bhrain. Geforstanach chrom maher trúm deoch. Ha misselir fi an jarach, sin in over a bhachgur san glósir cyn na Spáin. Nach tar sin súl eile inis ivan roiad ílche an brain. The compound preposition inside or within. An brain. An de hog sin an an program 3. Chóla sinne ag Calum na betraie, agus bheit cúideach ag Luke in shit. A brian me bheathad, thuair sé nach de chudí cas an brain hospital. Inside a hospital. An brain hospital. Ha imig dói éiad an brain a chleachgúch. Agus bhai ag Marshallí si brín or a hain le nam bhrain. Inside me. Cha bhí mi a cur cáil gin teorsa sin nam bhrain. Jimmy ein isiampledd no ga eile le buagad an persianta. Son inside us a ra, nar brain. Nar brain. Agus inside them, nam brain.
na'n brain. Chwalda sin grún aperstin émal sa chorach cúteach, ach hog inan madda nuair a thuirst marshally, channeal for achgasan. They have no idea. See a bdíon na héaslandíich, the patients, channeal for achgasan. Agus, fúti sibh na cóirí na choiad, uad san bí, they fó híchtalin channel YouTube SpeakGaelic. Jé a chanar sa Gaelic san milk. Fachgolf a has trích gecléachcaigh agus a héad uaimneachaigh go hetar jabhaigte an an jiffer ghuolchainsin na Gaelic. An an bharrachd, Coinnichidh, benne, le fuaimneachaigh benne. Ma ha sibh an ilan lois, nio a misc leosich sé bonne a chhuine sibh, le fuaim bonne. Agus ma thuirich sibh a bhí san ilan scianach, nio an an nuist, agus go leor a sci den ile, Coinnichidh an fachgolf banne, iad uaimneachaigh le banne. Agus channealan sin ach blasad gin bheart des ghuolchainsin a dheor sa Gaelic. Nach gab sin scríb tro chuid gin na dúnsaigh sin. Híl sin gan na jiffer cheumannan de hummus, degrees of comparison. A dullam fiúas, getting better. Agus, getting worse, a dullam miset. A dullam fiúas, agus a dullam miset. Thug sin súl an roiar thrú. Throchragh, thrú pein. Throchragh. Ach, ma bheith sin a bdíon iad cruúhan ullare, plurals, ha sin a cleachcaigh tronne, mar is sin pledd tronne túil. Well a cháirstin, gymí orstanach, ha sin jeadach a phrògraim a rian. Ach, ha min dáchas, gyfil sibh a ferach gyn, gyfil sibh a gianamh orstis. Coinnichidh, ma ha an thuliag stúhin dúnsaigh a dhí aribh, yibh sibh an paltisiú sin an láirich acin. Gus an cainnig sin a dhíis ma ha, slán leif.